Kapitulli 11, Ungjilli sipas Mateut, rreshti 12. Αδελφέ, Αντώνη, στον κατά Μαθαίον το 11 κεφάλαιο και 12 εδάφιο, παρακαλώ. Kapitulli 11, rreshti 12. Dhe qysh nga ditët e gjon pakzorit dhe deri tani, mbretëria e qeve po pëson në dhunë dhe të dhunshmit e grabitën. Vëllezër, le ta rregullojmë çik edhe këtë vargun e 12. Do na thoj diçka vllai, se edhe për kthimin pak a shumë e kemi gabim. Në mos gaboj. Atëherë neve kemi dhe qysh nga ditë e gjon pakzorit deri tani mbretëria e qeve po pëson në dhunë dhe të dhunshmit e grabitën. Atëherë përkthimi i saktë dhe qysh nga ditë e gjon pakzorit mbretëria e qeve nxiton dhe të gjithë ata që nxitojnë do ta rrëmbejnë atë. Amin. Ata që munden ta rregullojnë, ta rregullojnë. Ναι, αδερφέ. Ήτανε λάθος Λοιπόν, μας. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν λέει ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζομαι σημαίνει τρέχω γρήγορα. Λένε γιατί τρέχεις, βιάζομαι. Έτσι θέλω γρήγορα να μπω μέσα. Thot mbretëria e qeve të nxitohet të vijë. Kur flet fjala nxitohen do të thot dikush që ecën me vrap, pra nxitohet, pra ka ngutet, ka që do të hyjë shpejt brenda. Σε άλλο Ευαγγελιστή λέει η βασιλεία των ουρανών ευαγγελίζεται. Tek një ungjilltar tjetër thot se mbretëria e qiejvet ungjillizohet. Είναι αυτό που είπαμε τώρα. Ακούσαμε το λόγο. Ungjillizohet do të thot ajo që tham tani që dëgjuam fjalën. Εάν η καρδιά τώρα είναι καλή, Tani nëse zemra është e mirë, δεν χάνει την ευκαιρία. Γρήγορα αρπάζει το λόγο και το βάζει μέσα. nuk e humb rastin, por e rrëmben fjalën dhe vën brenda saj. Θέλει κάθε μέρα να ακούει το λόγο του Θεού να τον βάζει μες στην καρδιά της. Dhe don që çdo ditë ta dëgjoj fjalën e Perëndisë, ta vëj, ta fusë në zemrën e vet. Αυτοί που βιάζονται κάθε μέρα θέλω να ακούσω, θέλω να μπει μέσα μου ο λόγος, αυτοί θα μπουν στη βασιλεία. Ato që nxitohen për ditë, që të thojnë dua të dëgjoj, dua ta marr fjalën e Zotit, ato janë që hynë në mbretërinë e qevet. Αυτοί που λένε άστο θα το δούμε αύριο. Ato që thojnë lere tani dhe shohim nesër atë punë. Είναι σαν τον που έλεγε θα σε ακούσουμε πάλι. Është sikur ajo që tha do të dëgjojmë përsëri. Αλλά Του Παύλος στην Αθήνα, αδερφέ. Ναι, δεν ξανά είχαν την ευκαιρία. Por nuk e patën më rastin. Όταν έχεις την ευκαιρία, άρπαξέ την. Kur e ke rastin, rrëmbeje. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, αρπάζουμε το λόγο του Θεού, δεν το αφήνουμε για αύριο αυτό. Mundemi të bëjmë diçka, pra rrëmbejmë fjalën e Perëndisë dhe nuk e lëmë për nesër. Αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αναβάλεις για αύριο. Atë që mundesh ta bësh sot, mos e lë për nesër. Γιατί θες να μπεις στη βασιλεία. Sepse do të hysh në mbretërinë. Σήμερα είδες ένα φτωχό, μπορεί να μην το ξαναδείς. Sot mbase është rasti dhe mbase se ke më këtë rast. Σήμερα είδες ένα και του ομολόγησες, μπορεί να μην το ξαναδείς ποτέ. Sot pe dikënd dhe rrafeve fjalën e Zotit, mbase nuk e shef më atë njeri. Βλέπετε, μην αναβάλεις και πεις δεν το ξέρεις το θα, βιάσου τώρα. E shef pra mos e le për më vonë, domethënë bëj tani. Τι είπε στο Φίλιππο ο ευνούχος, ιδού είδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ. Çfarë i tha Filipit evnuku i Etiopis? Tha ja ku ka ujë, çfarë më pengon të pakzohem? Βλέπετε πως είναι η ανοιχτή καρδιά. E shikoni pra se cila është zemra e hapur. Πίστεψε στο λόγο Besoi fjalën και αμέσως αυτό που πίστεψε θέλει να το κάνει εφαρμογή. dhe në vend atë që e besoi do që ta bëj. Αυτός θα μπει στη βασιλεία οπωσδήποτε. Ai do të hyjë në mbretërinë e qevet patjetër. Έτσι. Αμήν. Ngjarjet politike që po shikojmë këtë kohë. Αδελφέ, τα γεγονότα που βλέπουμε τώρα στους καιρούς αυτούς, τα πολιτικά γεγονότα. Luftrat që filluan midis shteteve. Οι πόλεμοι που έχουν ξεκινήσει στους λαούς.
mos kanë të bëjnë me shenjat të kohëve të fundit që na paraqet fjala e Zotit? Mirë, po se kun na kanën me τους τελευταίους καιρούς που μας προειδοποιεί ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως και έχουν να κάνουν τους τελευταίους καιρούς. Πατjetër që kanë të bëjnë me kohët e fundit. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ένα κομμάτι του σχεδίου του Θεού. Kjo që bëhet tani është një pjesë e planit të Perëndisë. Το τελικό σχέδιο είναι ο Ισραήλ να καταλάβει όλη την Παλαιστίνη. Plani përfundimtar është i Perëndisë që Izraeli të pushtojë gjithë Palestinën. Μέχρι το τέλος, Deri në fund, τα όρια του λαού Ισραήλ είναι διαγεγραμμένα. Αυτά τα οποία ήταν την εποχή του Ιησού του Ναβί συν το Λίβανο. Ένα κομμάτι του Λιβάνου. Kufit e Izraelit janë, do të bëhen, do më thënë, gjitha ato që ishin në fillim, edhe një pjesë e Libanit akoma. Συν τον Εδόμ. Signomi, që në kohën e Jozeut, do më thënë, ku janë kufit të shkruajtur në kohën e Jozeut. Kufit e Izraelit janë të shkruajtura se cilat janë kufit dhe një pjesë plus kësaj, një pjesë e Libanit, thotë. Αν θέλετε να δείτε τα όρια του Ισραήλ ποια θα είναι, Po të doni të shihni se cilët janë kufit e Izraelit, pra që θα δείτε στο 47 κεφάλαιο του Ιεζεκίλ. tek Ezekiel 27. Είναι από το 13 εδάφιο Ναι. μέχρι το 21. Është kapitulli 47 tek Ezekiel nga paragrafi 13 deri tek 21. Θα σας πω εγώ χοντρικά ποια θα είναι τα όρια και όσο ποιος μπορεί να τα βρει, ας τα βρει. Εγώ πάντως τα έχω βρει και μπορώ να σας πω, έχω μέσα στο μυαλό μου ποια θα είναι τα όρια. Unë thot është e vështirë mbas të emrave që ka këtu që t'i kuptojmë se cilat janë fiks këto vende. Hamathi është Viritoja thot. Ναι. Toni? Δυτικά λοιπόν θα έχει όλο παράλιο, θα έχει όλο τη Μεσόγειο. Do të ketë pra gjithë bregdetin në perëndim, gjithë bregdetin e detit Mesdhe. Do ta ketë vetë. Ξεχάστε τη Γάζα ότι θα γίνει, πώς το έλεγε ο Τραμπ, θα την κάνει μια πλούσια πόλη, έτσι. Harrojeni Gazën, sikur ka thënë Trumpi, se do të bëhet një qytet vend pushimi, domethënë kështu. Όχι τέτοια πόλη που λέει δεν θα γίνει, στάβλη θα γίνει. Turizëm, jo qytet i tillë që nuk do të bëhen, por stalla baktish do të bëhet. Έτσι. Τώρα, όλα τα παράλια θα τα πάρει το Ισραήλ. Gjithë bregdetin, pra do ta marrë thotë. Εκεί που είναι η Γάζα μέχρι πιο κάτω από εκεί που είναι πώς τη λένε, η Γάθ. Συγγνώμη, που είναι η Ραφά. Ραφά ήταν ο πατέρας του Σαμψόν, ήταν η περιοχή των Φιλιστέων. Nga Gaza deri tek Rafa poshtë, aty Rafa ishte babai i Samsonit. Όχι, ο πατέρας του Γολιάθ ήταν ο Ραφά, συγγνώμη. Babai i Goliathit, domethënë i Filisteut, Goliath, më falni. Ο Σαμψόν του βγάλανε τα μάτια στη Γάζα. Ναι. Τώρα, στο νότιο μέρος, οι Ισραηλίτες δεν είχαν μέχρι την Νεκρά Θάλασσα κάτω, μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά τώρα κληρονομήσανε και τον Εδόμ και φτάνει ήδη το όριό τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Edhe pse nuk e kishin thot deri tek deti i Kuq kufirin dikur, tani e kanë marrë deri tek deti i Kuq, domethënë. Βόρεια τώρα θα πιάσει από εκεί περίπου κοντά στη Βηρητό. Tani në veri thot do t'i kape atje Viritoja si është një shqipo tani. Εκεί υπήρχε ένας παλιός δρόμος που πήγαινε ανάμεσα σε δύο ψηλά βουνά που είναι ο Λίβανος και ο Ερμόθ. Atje ishte një rrugë e vjetër thot ku lidhte Ermothin, ποιο άλλο είπες, το Ermoth και τι άλλο συνδέει? Mali Libanit. Mali Libanit dhe Mali Hermon. Midis Malit Liban dhe Malit Hermon. Jashtë e harta këtu në fund. Εκεί τώρα πέρναγε ένας δρόμος και ερχόταν από βόρεια έτσι προς νότια
και στο ύψος της Δαμασκού έστριβε και πήγαινε ανατολικά. Κατέβαινε ένας δρόμος βόρειο-δυτικά. Nga veriu drejt lindjes kalot një rrugë, thot. Πέρναγε στα όρια της Δαμασκού. Jo afër të Damaskut. Πέρναγε τον Ιορδάνη και πήγαινε σ' απέναντι που ήταν η Γαλάδη. Dhe kalon të Jordanin dhe dilte përballë që është Galadi. Ήδη τα υψώματα του Γκολάν τα έχουν καταλάβει το Ισραήλ και το όρος Αερμόθ. Τώρα πριν από λίγους μήνες έβαλε το στρατό του πάνω στο Αερμόθ ψηλά. Përpara pak muaj thot i kanë poshtë ato vende dhe në malin e Hermonit ka vënë ushtrinë e tij Izraeli. Μέλη λοιπόν να καταλάβουν και το νότιο μέρος του Λιβάνου, το οποίο δεν το είχε καταλάβει ο Ιησούς του Ναβί, γιατί η φυλή Δαν δεν είχε όρεξη να κληρονομήσει ούτε οι υπόλοιπες φυλές. Tani do të trashëgojë, thot, do të marrë dhe pjesën jugore të Libanit, sepse në kohën e Jozeut nuk e morën këtë tokë për arsye se fisi i Danit nuk kishte oreks të luftonte dhe të merrte pjesë të tjera. Τώρα όμως θα το καταλάβουν αυτό το μέρος. Por tani thot do ta mposhtin edhe atë vend. Μετά πρέπει να εισβάλλουν απέναντι στην Ιορδανία για να πάρουν τη Γαλάδα. Pastaj do të dalin, thot, në Jordani për të marrë Galadin. Γιατί η φυλή Μανασί, αν θυμάστε, είχε το ίμιση της φυλής Μανασί και ήτανε ανατολικά του Ιορδάνη είχαν μείνει. Fisi Manasit, pjesa gjysma e fisit të Manasit kishte mbetur në lindje të Jordanit. Nuk e kaloi Jordanin, domethënë që të futen tokë. Μετά θα καταλάβουν λοιπόν κάποιο μέρος της Ιορδανίας. Pastaj do të mposhtin një pjesë të Jordanisë. Για να γίνει και θα διώξουν όλους τους Παλαιστινίους και θα τους στείλουν κάτω στην Ιεμένη. Dhe do t'i ndjekin të gjithë palestinezët dhe do t'i çojnë poshtë në Yemen. Πού το βλέπουμε ότι θα πάνε κάτω στην Ιεμένη? Το βλέπουμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωήλ. Këtë shohim te kapitulli 3 i Joelit. Aty që do të shkojnë pra poshtë nga në Yemen, domethënë nga vendi ku janë palestinezët. Διαβάστε το 7 και το 8 να δείτε πώς το λέει. Atëherë lexojmë te libri i profetit Joel, kapitulli 3, rreshi 7 dhe 8, faqja 932. Ja unë do t'i bëj të zgjohen nga vendi ku i keni shitur dhe do të bëj që të bjerë mbi kokën tuaj ajo që keni bërë. Do t'i shes bi tuaj dhe bija tuaj në duart e bijve të Judës, që do t'u ashesin sa bejve një kombi largët, sepse Zoti ka folur. Η Σεβά είναι η Ιεμένη. Η Σαβέη είναι η βασίλισσα Σεβά που έχει έρθει, είναι από την Ιεμένη κάτω έχει έρθει. Sabet janë Jemeni, pra është Sabet është mbretëresha e Shebes, sikur erdhi ke Solomoni, janë nga Jemeni këto. Ήδη οι Ισραηλίτες έχουν κάνει μια συμφωνία με τη Σομαλιλάνδη, το νότιο μέρος των Σαβαίων. Dhe kanë bërë këtë marrëveshje izraelitët me këto të Sabejve të pra që të shohin ato. Τώρα, για να γίνουν όλα αυτά όμως, Tani që të bëhen të gjitha këto, και να φτιάξουν το ναό τους για να έρθει και ο Αντίχριστος εκεί όπως ξέρουμε που θα γίνει στη συνέχεια, dhe të ndërtojnë edhe tempullin që sikur e dim që do të shkojë Antikrishti tulet në te, είναι δύσκολο γιατί το Ιράν έχει τη Χεσμπολάχ, τη Χαμάς, τους Χούθι από κάτω και τους τροφοδοτεί. është e vështirë të bëhet kjo, sepse Irani ka Hezbollahun, ka Jemenin poshtë, kush është tjetër organizata tjetër? Χαμάς. Hamasin, pra dhe që i fornizojnë me arme me kështu. Για να γίνει τώρα όλο αυτό όμως, πρέπει να αποδυναμωθεί το Ιράν που τους τροφοδοτεί. Πώς θα γίνει? Që të bëhet kjo, duhet që të dobësohet Irani që i fornizon këto organizata.
Γι' αυτό έγινε η εισβολή, γι' αυτό γίνεται αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Për atë bëhet tani lufta që po bëhet me Iranin. Το Ιράν δεν θα το ελέγξουν ποτέ, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Ισραηλίτες. Iranin nuk do ta mposhte kurrë, as Amerika dhe as Izraeli. Θα σας πω από πού το βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Dhe do t'ju a them se nga ku e nxjerri këtë përshtypje këtë. Γιατί ό,τι σας λέω το βγάζω μέσα από τη γραφή και το λέω, δεν το λέω έτσι τυχαία. Sepse për të gjitha sa ju them e shoh nga shkrimi dhe them, nuk e them nga vetja ime. Όταν θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα, Kur të bëhet lufta e Makedonës, που θα στραφούν τα κράτη εναντίον του Ισραήλ, ku do të ngrihen shtetet kundër Izraelit, θα είναι πρώτη δύναμη Ρωσία, Γογ Μαγόγ ηγεμόν Ρος. do të jetë fuqia më e parë dhe më e madhe do të jetë Rusia, Gogu dhe Magogu. Δεύτερη δύναμη θα είναι η Τουρκία, Μισέχ και Θουβάλ. Fuqia e dytë do të jetë Turqia, Misheku dhe Tubali. Τρίτη δύναμη θα είναι η Περσία. Fuqia e tretë do të jetë Persia, Τέταρτη η Αιθιοπία. e katërta Etiopia Πέμπτη η Λιβύη. dhe e pesta Libia. Και πολλοί βόρειοι λαοί μαζί. Dhe shumë popull të veriut me ta. Για να βάζει τρίτη την Περσία πάει να πει ότι δεν θα την υποτάξουν ποτέ. Që Δηλαδή ta vend të tretën si fuqi të tretë Persin, pra do të thotë se nuk do ta mposhte kurrë. θα την αδυνατήσουν όμως, θα γίνει κατώτερη από την Τουρκία. Por do ta dobësojnë dhe do të bëhet më e dobët se sa Turqia. Έτσι το καταλαβαίνω, σας λέω από πού τα βγάζω, δεν τα λέω έτσι τυχαία. Kështu e kuptoj dhe u a them se kështu i nxjerri nga fjalat që kam lexuar. Γιατί αλλιώς πώς θα φτιάξουν αυτοί το ναό τους για να λατρεύουν και αυτοί τα πρώτα 3,5 χρόνια το Θεό τους. Sepse përndryshe si do ta bëjnë tempullin ato që të adhurojnë Zotin sikur në dhjetën e vjetër për 3 vjet e parë, 3 vjet e gjysmë, domethënë. Δεν μπορούν με τόσους πάλι, με 5 εκατομμύρια, 6 πόσα είναι μέσα στο εδαφός τους. Δεν γίνεται αυτό να το κάνουν. Nuk mund ta bëjnë këtë me 5 miliona sa janë të tjerë domethënë të huaj në territorin e tyre. Τώρα, το ότι θα συνεχίσουν μετά με την Ιορδανία θα το δείτε στο 11 κεφάλαιο του Ισαΐα. Tani që do të vazhdojnë me Jordanin, do ta shohim te kapitulli 11 i Isaias. 11 κεφάλαιο του Ισαΐα, Kapitulli 11 i Isaias, από το 12 εδάφιο nga 12-a, deri te rishti 16. po. Ai do të ngrejë flamurin për kombet, do të mbledhë të dëbuarit e Izraelit dhe do të grumbullojë ata që u shpërndan nga Juda në të katër anët e dheut. Smira e Efraimit do të zhduket dhe kundërshtarët e Judës do të azjesohen. Efraimi nuk do të ketë më zili Judën dhe Juda nuk do të ketë më armiqësi me Efraimin. Ata do të sulen me tur filistenëve nga pas në drejtim të perëndimit, bashkë do të plaçkisin bijtë e lindjes, do të vënë dorën e tyre mbi Edomin dhe mbi Moabin, dhe bijtë e Amonit do të jenë në shtetas së tyre. Zoti do të shkatrojë plotësisht gjuhën e detit të Egjiptit dhe me fuqinë e frymës së tij do të lëviz dorën e tij mbi lumin dhe do të godas duke e ndarë në 7 kanale, kështu që të ketë mundësi të kapëcehet me sandale. Do të ketë një rrugë për mbetjen e popullit të tij që ka mbetur në Asiri, ashtu si pati një rrugë për Izraelin ditën që doli nga vendi i Egjiptit. Amin. Όταν λοιπόν θα επιστρέψουν, ήδη πήγανε τώρα στη γη τους οι Ισραηλίτες. Tani kur të kthehen, pra që të bëjnë shtet, pra janë bërë shtet Δεν θα είναι Izraelitit. πια δύο έθνη, Ιούδας και Ισραήλ, Nuk do të jenë me dy kombe Juda dhe Izraeli, αλλά σαν ένα έθνος θα ορμήσουν δυτικά προς τους Φιλιστέους. Εκεί είναι η Γάζα και η Ράφα. por si një komb do të bashkohen pra dhe do të sulmojnë filistejt, aty ku është Rafa dhe Gaza. Η πρωτεύουσα των Φιλιστέων ήταν η Γάζα. Kryeqyteti i filistejve ishte Gaza. Εκεί ήταν που πήρε ο Σαμψόν τις πόρτες στον ώμο του και έφυγε. Aty ishte ku Samsoni mori dyert dhe iku.
Μετά λέει τώρα, αφού θα στραφούν και θα τους διαλύσουν προς τη Δύση, θα ελεηλατήσουν μετά ο Εδόμ. Ο Εδόμ είναι το νότιο μέρος τώρα του Ισραήλ. Αυτό ήδη το έχουν καταλάβει και φτάνουν μέχρι την Ερυθρά θάλασσα κάτω, το Ισραήλ. Kur këtu ku flet për Edomin, do të thot për pjesën jugore e poshtë që kanë arritur deri në detin e vdekur, pra që e kanë poshtë tani. Ο Εδόμ γεωγραφικά κατοικούσε κάτω από τον Ιούδα. Deri në detin e Kuq, vëlla. Deri në detin e Kuq, jo detin e vdekur. A detin e Kuq, më falni. Edomi ishte pra poshtë Judës si pozicion gjeografik. Μέχρι την Ερυθρά θάλασσα. Deri në detin e Kuq. Ήδη το έχουν καταλάβει αυτό και έχουν δίωδο στην Ερυθρά θάλασσα. Τι έχουν κάνει στην Ερυθρά? Έχουν δίωδο οι Ισραηλίτες, έχουν φτάσει μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, ναι. Kanë arritur thot dhe kanë kalim deri në detin e Kuq. Τώρα, μετά από αυτό θα γίνει, θα πάθει ζημιά η Αίγυπτος, αλλά αυτά θα γίνουν τις ημέρες του Αντίχριστου με την Αίγυπτο. Do të pësojë dëm edhe Egjipti, por Egjipti do të pësojë dëmin në ditët e Antikrishtit. Αυτά δεν είναι για την κληρονομία, θα είναι μέσα στους πολέμους του Αντίχριστου περισσότερο αυτό, γιατί η Αίγυπτος θα είναι ρημωμένη. Egjipti do të jetë i shkretuar dhe kjo do të bëhet në 7-vjeçarin e Antikrishtit, domethënë. Τώρα θα πάμε και στον προφήτη Σοφονία. Από το 4 μέχρι το 10. Atëherë vëllezër, Sofonia kapitulli 2 nga rreshti 4 deri te 10. Δεύτερο κεφάλαιο από το 4 μέχρι το 10. 958. Ναι. Sepse Gaza do të braktiset dhe Ashkeloni do të bëhet një shkreti. Do të dëbojnë Ashdonin me dhunë në mes të ditës dhe Ekroni do të shërënjoset. Mirë banorët e bregut të detit, mirë kombi krethenve. Fjala e Zotit është kundër teje o Kanan, vendi filistemve. Unë do të shkatërroj dhe nuk do të mbetet me asnjë gjallë. Kështu bregu i detit do të jetë i tërë i kullot, me banesa për barind dhe vath për kopet. Bregdeti do të përkas mbeturinë së shtëpisë Judës. Në këto vende do të kullosin kopet. Në mbrëmje do të pushojnë në shtëpinë e Ashkelonit, sepse Zoti Perëndia e tyre do t'i vizitojë dhe do t'i kthejë nga robëria. Kam dëgjuar për buzën e Moabit dhe fyret e renda të bijve të Amonit, me të cilët kanë fyer popullin tim dhe janë zmadhuar në dëm territorit të tyre. Prandaj ashtu siç është e vërtet që unë rroj, thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, me siguri Moabi do të jetë si Sodoma dhe bijtë e Amonit si Gomora, një vend i zënë nga hithrat dhe kriprat, një shkreti për jetë, ku suri i popullit tim do t'i plaçkis dhe mbeturina e popullit tim do t'i zotroj. Amin. Λοιπόν, την Άζωτο και την Ασκάλα τα πήρανε το 67, στον πόλεμο των 7 ημερών. Në 67-ën, në luftën e 7 ditëve, morën Azotin dhe Ashkalonin. Τώρα μένει η Γάζα, η οποία όπως βλέπετε όλα τα παράλια θα γίνουν στάβλοι. Sikur e shohim këtu, tani gjithë Bregdeti do të bëhet vend stallash. Και όπως καταλαβαίνετε ήδη έχετε δει, την έχουν κάνει ερείπια την Γάζα, έτσι δεν χρειάζεται να το δούμε, αλλά θα γίνει κι άλλο. Dhe sikur e kuptoni, e kanë bërë një shkreti gjithë Gazën, domethënë për do të bëhet akoma më tepër. Γιατί οι λαοί αυτοί σκληραίνουν όπως κλήριναν τότε την εποχή του Ιησού του Ναβί μέχρι που τους εξολοθρέψανε. Sepse kjo punë bëhet për arsye se popujt e atyre vendeve ngurtësojnë zemrën e tyre, sikur se u bën në kohën e Jozeut, që ngurtësoheshin derisa i shkatroi Jozeu dhe i mposhti gjithë. Βλέπετε, δεν παραδίδουν τα όπλα ούτε στη Γάζα, ούτε στην, πώς τη λένε, η Χεσμπολάχ στο Λίβανο, με αποτέλεσμα να πάνε και να τους λιώσουν. Sikur e shihni, pra nuk i dorëzojnë armët as Hezbollahu që janë në jug të Libanit dhe as të Gazës, domethënë Palestinës, dhe derisa ti shkatrojnë gjithë. Ο Μωάβ τώρα και ο Αμών είναι η Ιορδανία. Το Αμάν είναι από τον πατέρα του στον Αμών. Ήτανε τα δύο παιδιά του Λότ. Ο Μωάβ και ο Αμών. Γι' αυτό και το Αμάν είναι η πρωτεύουσα της Ιορδανίας.
Amoni është Amani që është sot kryeqyteti i Jordanisë, janë bitë e Ezaut këto. Αυτοί λοιπόν θα χτυπηθούν μετάλλοι εδώ πέρα, θα την ερημώσουν εκεί, θα σκοτωθούν ακόμα πολλοί. Εκεί δεν έχει σταματήσει τίποτα ακόμα. Atje do të vriten, nuk ka ndaluar gjë, asgjë domethënë atje, s'ka ndaluar. Do të vriten shumë më tepër. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα για να καταλάβουμε που είμαστε, Që të kuptojmë tani se ku jemi, προσπαθούν να αποδυναμώσουν το Ιράν που τους τροφοδοτεί όλους αυτούς, mundohen të dobësojnë Iranin që i furnizon gjithë këto, για να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Το επιτρέπει ο Θεός να γίνει, έτσι. atë që është shkruar këtu, pra që ka thënë Zoti se do bëhen. Τώρα, μετά από αυτό τώρα, η Ιερουσαλήμ μετά θα αρχίσει το δύσκολο παιχνίδι. Τώρα αυτό είναι εύκολο ακόμα. Tani, pas kësaj, do të vazhdoj çështjet në Jeruzalem, tani është e kollajt, ajo do të jetë më e vështirë në Jeruzalem. Πάμε στο Ζαχαρία να δείτε. Shkojmë tek Zakharia që të shohim. 12 κεφάλαιο Tek kapitulli 12, και διαβάστε από το 2 μέχρι το 7. nga 2 deri tek 7. Kapitulli 12 e Zakharia. Ja, unë do ta bëj Jeruzalemin një kup hutimi për të gjithë popujt përreth. Ata do të dalin gjithashtu kundër Judës kur të rrethojnë Jeruzalemin. Atë ditë do të ndodhë që unë do ta bëj Jeruzalemin një gur të rend për të gjithë popujt. Të gjithë ata që do të ngarkohen me të do të bëhen krejtësisht copa, edhe sikur të mblidheshin të gjithë kombet e dheut kundër tij. Atë ditë thot Zoti, unë do të qelloj me hutim të gjithë kuajt dhe me marrëzi kalorësit e tyre. Do t'i hap sytë e mi mbi shtëpinë e Judës, por do të godas me verbim të gjithë kuajt e popujve. Krerët e Judës do të thonë në zemër të tyre, banorët e Jeruzalemit janë fuqia ime në Zotin e ushtrire, Perëndinë e tyre. Atë ditë, unë do t'i bëj krerët e Judës si një mangall që digjet në mes të një turre drush, si një pishtar të ndezur midis demeteve. Ata do të glabrojnë djathtas e majtas, gjithë popujt përreth, por Jeruzalemi do të mbetet akoma i banuar në vendin e vet në Jeruzalem. Βλέπετε, η Ιερουσαλήμ θα γίνει ποτήριο ζάλης. Si që shohim, pra Jeruzalemi do të bëhet një kup hutimi Και οι Εβραίοι θα καταφάνε όλους τους λαούς κύκλο. dhe hebrejt do të glabrojnë të gjitha kombet rreth e qark. Και θα είναι, λέει, όλα τα έθνη γύρω-γύρω, σαν να κρατάς μια αγκαλιά με χειρόβολα, χόρτα, ξερά. Dhe do të gjithë popujt rreth e qark si një krah me gruar ose me barish të thata. Και ο Ισραήλ θα είναι σαν μια φωτιά, εστία, δηλαδή είναι μια αναμένη φωτιά που καίει δυνατά. Dhe Izraeli do të jetë si një vend zjarri, domethënë që është i ndezur, si zjarr. Μόλις πλησιάσει το χειρόβολο, το χόρτο κοντά στη φωτιά, αμέσως καίγεται. Sa po të afrohet pra ky bari i thatë pranë zjarrit, në vend digjet. Όσοι λοιπόν θα μπλέξουν με την Ιερουσαλήμ, Të gjithë pra sa do të përzihen me Jeruzalemin, αλλά αυτό αφού θα καταλάβουν όλα αυτά οι Εβραίοι, por kjo pasi t'i pushtojnë të gjitha këto shtetet rreth e qark hebrejt, θα χτίσουν το ναό τους, do të ndërtojnë tempullin e tyre, δεν θα τα διαβάσουμε τώρα όλα. s'do t'i Μετά lexojnë të gjitha. θα πει ο Αντίχριστος μέσα στο ναό, εγώ είμαι ο Θεός, γιατί θα τους βοηθήσει ο Αντίχριστος. Dhe do të shkojë Antikrishti të ulet në tempull dhe do të thotë se do t'ju ndihmoj unë tani. Εκεί οι Εβραίοι θα αντισταθούν. Dhe në atë moment hebrejt do ta kundërshtojnë. Αλλά ο Αντίχριστος αρχίζει να τους φάζει. Por Antikrishti do të vazhdojë që t'i vrasë. Θα τους διώξει, Do t'i përndjek, θα πάνε 3,5 χρόνια μέσα στην έρημο, νότια εκεί του Ιούδα, που είχε ένα έρημο μέρος, do të shkojnë për 3 vjet e gjysmë në jug të Judës, ku është një shkretir atje, και εκεί θα τους φυλάξουν οι δύο προφήτες 3,5 χρόνια, να μην καταστραφούν τελείως.
dhe atje do t'i ruajnë 2 profetët për 3 vjet e gjysmë që të mos shkatërrohen plotësisht. Μετά όμως, αφού θα σκοτώσει και τους 2 προφήτες ο Αντίχριστος και τους 144.000, Pastaj, pasi të ketë vrarë Antikrishti dhe 2 profetët edhe të 144.000, θα έρθουν όλα τα έθνη εναντίον της Ιερουσαλήμ, do të ngrihen të gjitha kombet kundër Jeruzalemit, θα βιαστούν οι γυναίκες τους do t'i përdhënojnë gratë e tyre και θα δοθεί εντολή να μην ζήσει ούτε ένας Ισραηλίτης πάνω στη γη. dhe do t'jepet urdhër që të mos rrojë asnjë izraelit mbi faqet dheut. Εκεί οι Εβραίοι θα πούνε, έλα Κύριε να μας σώσεις, Aty hebrejt do të jetë kur do të thojnë eja Zot të na shpëtosh. και θα κατέβει ο Κύριος να κάνει τη δεύτερη του έλευση. Dhe do të zbresë Zoti të bëjë ardhin e dytë të tij. Γιατί ο Κύριος είπε, δεν θα με ξαναδείτε αν δεν μπείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Sepse Zoti tha, nuk do të më shihni më, nëse nuk do të thoni bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αποδυνάμωση των λαών αυτών για να καταλάβουν αυτά τα εδάφη όλα οι Ισραηλίτες. Kjo që po bëhet tani nuk është asgjë tjetër përveç se të dobësohen shtetet rreth e qark Izraelit në mënyrë që t'i mposhtë Και να διώξουν όλους τους Παλαιστινίους να τους στείλουν κάτω στην Ιεμένη. dhe t'i përndjekin të gjithë palestinësit, t'i dëbojnë për në Yemen poshtë. Τώρα έτσι τα βγάζω μέσα από τη Γραφή, έτσι. Πιστεύω ότι έτσι θα γίνουν. Για να τα λέει ο λόγος του Κυρίου δεν αλλάζει. Këto i nxjerrë sikur janë në shkrim, domethënë nga shkrimi, sepse fjala e Perëndis nuk ndryshon. Αμήν. Και να προσεύχεστε αδερφοί μου τώρα, γιατί εκεί κάτω σκοτώνονται άνθρωποι, κάποιοι από αυτοί, να ξέρετε, εκεί μέσα στους στρατούς υπάρχουν και παιδιά του Κυρίου. Έτσι. Pasal. Të lutemi thot se atje poshtë ku bëhet lufta, aty ka dhe bitë Perëndis, domethënë. Και υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν έχουν μετανοήσει ακόμα, αλλά θα γίνουν και αυτά παιδιά του Κυρίου και θα ζήσουμε αιώνια μαζί. Ο Κύριος θα τους διαφυλάξει όλους. Janë të tjerë të cilët nuk janë penduar akoma dhe Zoti i pret që të kthehen dhe ato thot dhe Zoti t'i shpëtojë edhe ato. Εμάς δεν έχει έρθει ακόμα εδώ πέρα το κακό, θα έρθει και εδώ, αλλά εμείς να έχουμε φύγει, αδερφοί μου. Tek ne s'ka ardhur akoma kjo e keqe, thot, do të vijë edhe këtej thot, por ne do të kemi ikur. Αμήν. Po ushtria amerikane që është fuqia më e madhe sot në botë, edhe kinezë si superfuqi, përse nuk shfaqen në Armaqedon, as në krah të Izraelit dhe as në krah të kundërt? I dhin o stratos o amerikanikos stratos, kjo i kinezi δεν φαίνονται πουθενά, ούτε υπέρ των δεν φαίνονται στο Αρμακεδόνα, ούτε στη πλευρά του Ισραήλ, ούτε στη πλευρά την αντίθετη του Ισραήλ. Δεν φαίνονται πουθενά. Ούτε η Κίνα, ούτε η Αμερική. Τα από Ανατολών στρατεύματα φαίνονται για θα ξεραθεί ο Εφράτης. Ushtrit e lindjes duken sepse do të thahet lumi e Eufrat. Η Αμερική όμως δεν φαίνεται, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στον πυρηνικό πόλεμο. Amerika nuk duket dhe nuk e dim qartë, domethënë se çfarë do të ndodh në luftën bërthamore që do bëhet. Γιατί θα έχει προηγηθεί ο πυρηνικός πόλεμος. Sepse do të jenë bërë shpërthimet atomike, lufta atomike. Στον πυρηνικό πόλεμο θα καταστραφούν μέρη που έχουν σιτάρι. Në luftën bërthamore që mirë them bërthamore. Në luftën bërthamore që do të bëhet do të shkatërrohet gruri. Αυτό μας το εξηγεί ο προφήτης Ιωήλ στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει ότι τα πυρηνικά θα πέσουν σε μέρος που έχει σιτάρι και κρυθάρι. Na thot në kapitullin e parë profeti Joel se këto lëndët bërthamore, domethënë armët bërthamore do të shpërthejnë në vendet që ka grur. Αν θέλετε να το δείτε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωήλ, Po doni ta shihni te kapitulli i parë i Joelit,
Από το 15 εδάφιο διαβάστε nga paragrafi 15 μέχρι το τέλος. Για διαβάστε το. deri në fund. Kapitulli, Kapitulli I parë I Joelit. 15 deri në fund, deri tek 20. mirë ajo ditë sepse ditë e Zotit është e afërt, po do të visi një shkatërim nga I plotfuqishmi. A nuk u hoq vallë ushqimi përpara syve tanë dhe gëzimi dhe hareja nga shtëpia e Perëndisë son. Farat po thahen nën plisa, depot janë katandisur të shkreta. Ambarët e grurit po rënohen sepse gruri u tha: sa vuajnë kafshët, kopet e gjedhve sillen më kot, sepse nuk ka kullot për ta. Lëngojnë edhe kopet e deleve. Te ty o Zot u këlltha sepse një zjarr ka glabëruar gjithë tokat për kullotat dhe një flak ka djegur të gjithë drurët e fushës. Edhe kafshët e fushave I ngren sy drejt teje, sepse rrjedha e ujit është tharë dhe zjarri ka glabëruar tokat në kullot. Amin. Εδώ πέρα μας μιλάει για τον πυρηνικό πόλεμο. Këtu na flet për luftën bërthamore. Λέει αλίμονο στην ημέρα του Κυρίου θα είναι όλεθρος από τον παντοδύναμο. Pra thot mirë në atë ditë sepse do të jetë shkatërrim I madh. Θα αφαιρεθούν οι τροφές και η ευφροσύνη και η χαρά. Do të hiqet thot, nuk do të ketë me ushqime dhe do të hiqet gëzimi dhe hareja. Λέει στο 17, οι σπόροι τώρα χτύρονται κάτω από τους βόλους αυτών. Thot tek 17 se fara thahet nën plisat. Όταν πέσει φωτιά, μετά ξαναφυτρώνει χόρτο. Kur të bjerë një zjarr, pastaj si të kalojë zjarri del mbi mbar. Όταν όμως πέσουν πυρηνικά δεν ξαναφυτρώνει τίποτα. Por kur të bien kur të bëhet lufta bërthamore në atë vend nuk mbin më gjë. Γιατί η πυρηνική ενέργεια καίει και από κάτω τη γη. Τους σπόρους μέσα τους καίει. Sepse armët bërthamore djegin edhe nga brenda tokën, domethënë edhe farat që ka tokën te. Γι' αυτό λέει οι σπόροι φθύρονται κάτω από τους βόλους. Për këtë arsye thot se farat thahen poshtë plisave. Και λέει μετά, οι αποθήκες ερημώθησαν, οι αποθήκες εχαλάστησαν, διότι ο σύτος εξηράνθη, λέει στο 17. Dhe thot më poshtë tek 17 se hambaret e grurit po rënohen dhe gruri u tha. Δηλαδή, δεν ξαναφυτρώνει η σιτάη, με αποτέλεσμα δεν χρειάζονται πια οι αποθήκες, τις χαλάνε. Domethënë nuk mbin më gruri, nuk mund të dale më gruri dhe ç'ti bësh depot pastaj. Τον πρώτο διάστημα σιγά σιγά θα αδειάσουν, θα ερημωθούν και μετά θα τις χαλάσουν. Δεν τις χρειάζονται πια, τι θα τις κάνουν, να τις κάνουν άλλες δουλειές. Në momentet pra që kanë grur, derisa të bëshatiset, pastaj do t'i shembin hambaret sepse s'kan që t'i bëjnë me. S'ka me grur. Θα την πληρώσουν πάρα πολύ τα ζώα. Dhe për këtë do të vuajnë shumë kafshët. Σήμερα με τις ζωοτροφές τροφοδοτούν όλο τον κόσμο και τρώνε με έτοιμες τροφές τα ζώα στους τάβλους τους. Sot I ushqejnë kafshët me ushqime për stalla që I ushqejnë të gjithë botën. Ένα όμως που θα καταστραφούν αυτά και το λίγο σιτάρι που θα υπάρχει και θέλουν να το φάνε οι άνθρωποι, δεν θα το δίνουν για τα ζώα, θα είναι πάντα ακριβό. Kur të shkatërrohen këto pra, atë grur të pakët që do të mbeten do ta hanë njerëzit dhe s'do t'u japin kafshëve ta hanë. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη μία χίνιξ, δηλαδή 1200 γραμμάρια σιτάρι, ένα μεροκάματο. Për këtë arsye thot tek zbulesa se një kenik është 1200 gram pesh, thot një ditë punet për ta blerë. 3600 κιλά κρυθάρι, πάλι ένα μεροκάματο. Πόσα κιλά κρυθάρι? 3600, 1200 είναι χίνικα. Kurse 3 kg elb, përsëri 3 kg 600 gram, do të thënë një ditë punet. Τώρα, το έλαιον όμως λέει και τον ίνων, μη βλάψεις θα πει στην Αποκάλυψη, λάδι και κρασί έχει Μεσόγειο, δεν θα χτυπηθεί η Μεσόγειο. Vajin dhe verën thot mos e dëmto. Pra vajin dhe verën e ka mesdheu, deti domethënë pjesa e mesdheut. Pra këtë nuk do të goditen nga armët bërthamore. Θα το φυλάξει για το τέλος ο Κύριος αυτό, για τον Αντίχριστο. Do ta ruaj për në fund këtë Zoti për Antikrishtin.
Σιτάρι τώρα και κρυθάρι έχουν Ρωσία, Ουκρανία, Κίνα, Αμερική, Καναδάς. Grurin dhe drithrat i ka Rusia, Ukraina, Kanadaja dhe Amerika dhe Kina. Δεν ξέρουμε λοιπόν εάν χτυπηθούν μεταξύ τους τόσο σκληρά Nuk e και έχουν di, αποδυναμώσει και δεν φαίνονται πολύ στο τέλος. nuk e di nëse do të goditen mes njëri tjetrit kaq shumë thot dhe janë dobësuar dhe për këtë arsye nuk kanë më forcë të luftojnë dhe në base për këtë arsye nuk duken në fund të lufta e Maqedonit. Δεν το ξέρουμε, δεν μας το λέει η Γραφή. Με αυτά που σας λέω βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε ακριβείς. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνει. Këtë nuk e dim pra se çfarë do të bëhet me këto, sepse nuk na e thot shkrimi. Πάντως θα έρθουν από ανατολών στρατεύματα εναντίον του Ισραήλ. Για θα ξεραθεί ο Εφράτης. Por do të vinë nga perëndimi ushtri, sepse do të thahet Eufrati. Τώρα, αν η Αμερική θα έχει πάθει τέτοια ζημιά που δεν θα έχει καμία όρεξη να ξανασχοληθεί με την Ευρώπη και την Ασία, δεν το ξέρουμε. Pa në qësë Amerika ka pësuar ndonjë dëm që nuk do të merret as me Evropën as me Azinë, nuk e dim. Δεν μας τα λέει η Γραφή, δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω. Jo ushtrit nga perëndimi, siç thash, nga perëndimi i ushtrit dhe nga lindja, siç thash përpara. Και αυτά που σας λέω τώρα είναι κάποια συμπεράσματα όπως προσπαθώ και εγώ να τα καταλάβω, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Por këto nuk mund t'ua them thot me saktësi, por kështu i kuptoj thot nga ato që lexoj. Έχω όμως την εντύπωση ότι θα χτυπηθούν αυτά τα μέρη που έχουν σιτάρι, γι' αυτό θα λάβει όλη την ηγεμονία της γης η Ευρώπη με τον Αντίχριστο. Besoj se do të goditen këto vendet e drithrave, pra që prodhojnë drithrat, dhe për këtë arsye do të marrë pushtetin Evropa, nga i cili do të jetë Antikrishti. Τώρα με βάλατε, σας είπα πράγματα που δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σας είπα έτσι σκέψεις. Μην τα πάρετε ότι αυτά είναι όλα ακριβώς, αλλά σας είπα τα εδάφια όμως για να καταλάβετε πώς σκέπτομαι. Me vut që të them gjëra që nuk i di mirë se si do të bëhen, por thash paragrafet për t'ju treguar se si kam kuptuar këto gjëra, me anë të paragrafeve që lexuam. Amin. Amin. Falenderojmë Zotin vëllezër dhe për të darkë të sotshme. Αδερφέ, πάντως ο λόγος του Κυρίου τα λέει όλα. Αν δεν ξέρουμε να τα ερμηνεύσουμε είναι άλλο, αλλά τα λέει όλα. Vëllezër dhe motra, thot fjala e Perëndisi thot të gjitha. Tash nëse ne nuk mund t'i kuptojmë dhe nuk mund t'i gjejmë kujtën se si, është tjetër gjë e punë, por fjala e Perëndisi ka të gjitha thot. Και όσο εξελίσσονται θα τα βλέπουμε κάθε μέρα πιο ακριβώς. Edhe aq sa të shtjellohen ngjarjet, i shohim çdo ditë që po realizohen, domethënë fjala e Zotit. Βλέπετε οι προφητείες όσο εξελισσόταν πάνω στο Χριστό, τότε τις καταλαβαίνουν οι μαθητές. Ashtu sikurse pam për profecitë të cilat përmbusheshin në Krishtin dhe aq sa shumë përmbusheshin te Krishti, kaq më tepër kuptonin dishepujt. Και τώρα όσο εξελίσσονται οι προφητείες, τις βλέπουμε τι σήμαινε αυτό που έλεγε η Γραφή. Dhe tani aq sa bëhen këto gjëra që bëhen, i shohim se dhe kuptojmë ato që thot pra fjala e Zotit. Η Γραφή έλεγε ότι θα στραφεί στους Φιλιστέους. Δεν ξέραμε για Χαμάς εμείς και ότι θα εισβάλλουν στο Ισραήλ, δεν τα ξέραμε. Shkrimi thot se do të kthehet kundër filistejve, por nuk e dinin në mënyrën se si do të ngrihej Hamasi ta godiste së pari, domethënë. Εμείς έχουμε μία γενική εικόνα που μας αναφέρει η Γραφή μέχρι εκεί. Ne kemi një figuracion të përgjithshëm të cilën na e shohim tek shkrimi deri aty. Amin.